Ya jama on jawi seeɗa jam e kise mom mi salmini on mo be inde mum e yettore mum kala ko tolorɗon Allah ɓeydu jam ka ɓeygureji mon ka ɓalli e ka jawle minen meɗen e jam alhamdulillah. Haray ko oustage Sayyibou Ba jindiruji maɓɓe en hawriɗo e maako maɓɓe ko yowiti fi o anniversaire en yi'uno kadi ka kumpital ko ɓe yewti fi photographe fi photo e vidéo fuu e yehi ha e yewtere maɓɓe nden ɓe ɓarindi hay woɓɓe ton ɗen andi kadi ko homɓe ɓarinda kono ɓay ɗum ɗon vision men on haqqille men ɗen e faamu men ngun no jaɓi ko ɓe maaki kon ko kamɓe tawtuɗen tawi ɗum ɗon vraiment en watta réaction par ce que no weltini en par ce que woɓɓe no faala en yiltirde ɓaawo e ɗo noon kamɓe kadi ɓe waɗi fi anniversaire joni heɗitoɗen ɗo sabu noon commentaire ji woɓɓe mon yolto yalta ɗimen hawri e mum ko ɗum puusi men ha men wadde o wiɗi oustage waɗi preuve ji mum ni onon kadi adde preuve e min mi partage vidéo on min anniversaire wona diina anniversaire wona dewal anniversaire ko aada ene ñiiri futu ko sunna ba ko farilla fuu defuruji ko wonne wadde e peraji men e inde bobo futu piiju paaju ɗum ko diina ɗum ko sunna farilla o oyi ko aadaji ɗi sincuɗe waɗɗen e gurdam men heɓe addi hadis ɓe fof maɓɓe komɓe ɓarindoro man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhu man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhu minen namen jofoɓe minen namen ɗayto man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhu minen meɗen faami ko honɗum faanda e nde yewtere hay non onon karama koɓe towa alluɓe o ronku faamude ɗum haray vraiment minen men faamali man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhu hon woni ɗum o yiɗo ha hande ɓiɗɗo julɗo no watti croix no hippi kufunaji chrétien no jogii tuggorɗi chrétien no yaha e église chrétien no waɗa golle dewal chrétien o jamais ɗo yiya ɗum ko honto tippuɗo wondema ko chrétien sinki anniversaire honto ƴettuɗon ɗum minen ko nelaɗo men naniri ɗum ma ko nelaɗo mo waddan ɗon men ko no fuɗɗi nelaɗo waɗa anniversaire mu yontere kal na hayli hitande deyma lewru ko yontere ɓe tawi ɓe hoora e tenen ɓe landa fiyon ndu wo koye nden mi jibina koye nden nelal ngal ariya subhanallah nelaɗo kañum ko dewal waɗi wona de hay aada ɓe waɗi defugol ñammingol weltagol jamais ko dewal ɓe hooru fi koye nden ñalande woni ko jibina joni noon heɗintinen ɗo vocal maɓɓe on taw marɓe hakkilɓe ɓe wona sogoloji ɓen ɓen ɓe faami amma sifa amadou ɗo accitomi bloka mo ɗum fatturu ɗo ɗi poɗɗe voilà heɗitoɗen heɗitoɗe moƴƴa ka waɗi anniversaire ɓiɓɓe men ɓe ko goɗɗo landi ene no sella ko waɗen anniversaire ɓiɓɓe men ɓe heɗite ɗo ko ɓe jaabi ko nan heɗite moƴƴa ɗokkugol moƴƴude c'est-à-dire koye ɗamɗum genèse anniversaire wo ko honto fuɗɗi anniversaire ko homɓe addi ɗum meɗe yeto sa Sayyibou ko homɓe yira horugol ashura sappo jombente ko homɓe addi ɗum ko ayɓe Allah sifuɓe ɓe qur'ana wita nelaɗo jokku onon adduɗo wiɗon nelaɗo tawi ɓen wiwɗon nelaɗo on tawi ɓen e dewal nelaɗo ñimbi Allah no wi nelaɗo la tattabi ahwa'ahum a jokku beleɗe ɓe sifuɓe ono wiɗon men nelaɗo tawi sifu no hoora ashura ɓe hoori ɗon taw ko premier source on taw ko wonɗon ɗaɓɓitude source si tawi source o wona diina yanke minen min jaɓata par ce que minen anniversaire wona diina anniversaire wona dewa kadi yiya ɗo woɗo waɗa bruit je ɗi vidéo ji yimɓe layi fuu ɓe
fere ko yurmini ma goɗɗum fere ɗum no yurmi onon e volume mi ron ko heɓude ka laaɓi o nani ko leer preuve on ni man tashabbaha bi qawmin wa huwa minhu woɓɓe maɓɓe hayno faami o veste ɗo men waɗɗugol hay cravate woɓɓe maɓɓe ɓeɗo aray ko modéré ɓen ni ustad tawi ɓen c'est des modéré no woodi feƴƴitiɓe ɓe wona ɓe Dakar ɓen no fiɓi kala hay julɗo waɗɗo cravate o man tashabbaha bi qawmin ka ɓen daroyi wo ko toon daroytoɗa ka ɓe daroyi wo ko toon daroytoɗa kala nandin tinniɗo e yimɓe Allah wi ko e maɓɓe o jeeya e hadisu bo si aroyama laakara ɓe nandintinɗa e mumɓen ka ɓe moɓaɓe dari wo ko ɗon ngadditoɗa dabre andi ɗum no wurɓe ɗi anniversaire ko fuɗɗi ɗum kaka église ko chrétien ɓe yiraɓe ko fuɗɗana anniversaire ko feesi ana wiisa mo ɓe wi on wondema ko ɓiɗɗo Allah wi'aɗo ko ɓiɗɗo Allah kon ɗo waɗante anniversaire naissance makko 24 décembre waɗi anniversaire ko alyahuda e annasara e porto yiruɗen anniversaire e yirade ɗum nelaɗo e yirade ɗum sahabaji wi'e waɗugol gatore huɓɓa buusi min yirali ɗum nelaɗo kono on yeetike men ono nelaɗo horayno e tenen ɓe landa fi honnu ɓe inni ko nden ñande jibina ko honnu woni ɗum aw konko ɓe hoori ko weltagol jibinede maɓɓe cela veut dire anniversaire ko weltagol waɗugol welo jibinede mum poemba foti a ñammi yimɓe a ittu sadaka a waɗu honɗum tigide fanni a naatali e ko harmi ko honɗum harminta ɗum ko honto ƴettuɗo ɗum honto marɗon dalil sina hadis goto man tasabba bi qawmi wa huwa min man tasabba bi qawmi ene ɗi bayanaji mon ɓurɗi ɗi mi yiyata ɗo waɗa tourné Koweït, tourné Algérie, Égypte, mi yiyata ɗo waɗa tourné Libye, Tunisie, Yemen yoru par ce que yimɓe mum onon julɓe ɓe kaka leyde ɓe wiɗon heferaɓe ɓe gurɗon Dakar ko to wonɗo yawde ɗaɓɓol gurdam moƴƴa ene man tasabba bi qawmin fa huwa minni ko on to fewndi ɗen ustaje fiiɗi sariyaji meɗen démocratie on ko on to fewndi ɗum leydi men lagne ni ko ndi maha koye systéme awa man tasabba bi qawmin fa huwa minni nos institutions musulman ko basi ɗum e hoore institution occidental même l'Arabie saoudite institution maɓɓe ko ɓarindaadi ko bakaadi e institution ji adunayankoji yimɓe hirnange ɓe man tasabba bi qawmin fa huwa minni ka hakkude men Allah enen ɗo fof andunoɓe Fuuta kam nder Fuuta en tawri fajirawo men koye sorirawo men koye buusiwol anniversaire on nani jababuye on ɗum ɗo fof e ko manipulugol ɗayna jooma haqqillaji en fofuɓe ɓen e ala miijo yaajungo ɓen nanuɓe ko nani wo hocco oustaz Kari onon ɗum aɗa yiyay dolle commentaire ji siɓɓe min ɗo simi suɓike chaque 17 juillet sappo e jeɗɗi juillet waɗugol welo fi mariage hakkunde an e Aisha defa nodda yimɓe min ñaama min fija min jala siɓɓe hombo waylan harminande hombo wawi harmingol ɗum hombo teki min yarali bere ɗum min jeenali e ɗum min nodda ɓe ngureji amen min waɗa on welo honto tippuɗa ha harminanalan ɗum komi weltori jombugol an sonnajo welto nden ñalande kadi hitande nde hewti o weltora nde honno hombo wayata 14 février 2020 tiens 14 février 2020 itta ande kala hewti 14 février mi waɗa welo jibinande o bobo am Bashir ko hombo e mo waylan harminande ene mi suɓo ɗo chaque weekend mi ƴetta ɓe ngurande mi ya restaurant min defata ka suudu min ñaama
ko hombo wawi darade wiya ɗum no harmi ko fimo onon ɗo yurman dare ɗo nani heɗite ɗo ko ɗum Allah harminani o heɗite ko paske yimɓe sali réalité on ɓe naadi yimɓe ɓen e hinumu hanama ɓe firana hoore maɓɓe ɓe famana hoore maɓɓe kamɓe ɓe karamokoɓe ɓe yoola mofte ɗen ɓe yoola jama o wawi harminande ɗum yimɓe ko yimɓe weltorta fi Allah nokki ɓe ɓiɗɗo maɓɓe en naata e piiji ɗi waddu ɗon ko business joɗagol e taaɓe waɗa muhadaraji e microji e caméraji komɓe yira ɗum acce fi Allah onon kadi mi falte wonon 100% modéré aɗon jo kaali extrémiste ɓe ɓen sifa ɓe Dakar ɓen maintenon toujours la modernité e ɓayru menen na chrétien men yiri ɗum portoɓen hande 90% maɓɓe na chrétien ɓe ala hay diina ɗum noon ila yo 20e siècle ɓen ɓe hawki christianisme ko ɓuri e woɗɗude ɓe jogi vie ko wiyete ko gurdan ate ala diina yo ndaren ɗo kon ɗum piiji harmi kede Allah o añay hunde oron kadi kippinde onon tigi wiyomin simoje 114 jamais yimɓe kadi landotoɓɓen jamais hiɓe waɗa haqqil ene ceerno en ko honɗum Allah harmini ka qur'ana ko ɗum wiyoton ceerno en meɗen faala yeetimen piiji ɗi Allah harmini ɗi yeetemen piiji ɗi Allah dagini ɗi yeetemen piiji ɗi Allah harminali o daginali o terti ɗon sifa anniversaire sifa anniversaire Allah harmina ɗum o dagina ɗum o harmina o dagina kono e sonjidimen en ɓanta sababi gawmin hara ɓiɓɓe maɓɓe fof no jooɗi leyɗe pot usa tawibu ɗe balɗe ɓe seni Europe waɗugol mariage ɓiɗɗo maɓɓe manta sababi gawmin fawa min ɓiɓɓe ɓen no toon no ñamde social kala nafoore ko porto jogii acce fi Allah e suratul an'ami ɗaɓɓite aya 150 haka aya 155 iyon ɗon piiji buyɗi Allah harmini nani ettegoyi no enen e ɓittana enen e ɓittampere non na kamɓe de wonɓe yewtude ɓe onon yimɓe yolto yaltaɓe machallah enani ustad kari en ko wi ko on su sabuntude e qur'ana jango a'udhu billahi minash shaitani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nelaɗo maki qul maku ta'ala o are Allah dali qul wi'u nelaɗo yetae no nelaɗon kadi no mari droit harmingol e ɓarora ayeje qur'ana ga tawata de ɓe fama kamɓe tigi har wo ko ɓe karama kon qul ma kamɓe ta'ala o are ɗo atlumi janga ma harrama konko harmini rabbukum jomamon alaykum e dow mo are mi yeton kon ɗum Allah harmini nani o are ɗo are nelaɗo Allah on mo Allah neli on o wi are ɗo mi jangana on ko honɗum Allah harmini ko honɗum Allah harmini Allah tusriku bihi wata on sirkan Allah sayyan hunde e dewal juulugol horugol zakkugol hajjugol muddugol kala moƴƴere nde waɗete waɗane Allah on kafu mo hay e hunde wa bil walidayni nene baba ihsana moƴƴe e maɓɓe contraire ɗum ko lorrugol ɓe ƴaggalngol ɓe ko ɗum woni contraire o contraire wata on sirkan Allah ko sirkangol o andi ɗo o yettoy woni piiji ɗi duwaɗe wadde contraire majji on ko yeddugol Allah tusriku bi shay'a sa sirki a yeddi selaɓe ɗi sirku on no harmi ƴaggalngol mawɓe ɓen tampina ɓe ɓittina ɓe no harmi wala taqtulu wata on waru awladakum ɓiɓɓe mon ɓe min imlaqin kulol basal bon woɓɓe no waɗayno ɗum wata goto waru ɓikkum mum ma wata goto e mon heɓu yaha hawka ko fewndi hande ko
alhamdulillah buy ala warde buy non no hawkude waton waru ɓikkoye mon koye kulol basa nahnu menen Allah narzuqukum men arsikay on wa iyahum men arsika ɓiɓɓe ɓen kadi arsike na juuɗe mo woni tan waru ɓiɓɓe mon ɓe bon wargol ɓe ko wonɗum Allah wi tan waɗu ɗum wala tagrabul fawahisa ko ɗum woni wata en ɓatto jeeno ma zahara konko feeñi min ha e jeeno wama batana e konko suuɗi kala ko feeñi e mum salmodirgol jooɗodagol wowla jala e suuɗagol yewtaka messager ji whatsapp ji ɗum ɗo fopp wo wona en batto he se en ɓattike en waɗi contre wota en ɓatto wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq waton waru wonki kinki Allah harmini wargol ɗum zalikum ɗimon ɗo wassakum bihi Allah wasike on ɗum la'allakum bela onon taqiluna on haqqilay ɗiɗo piiji ɗo ɗiɗo yewti en ɗo kala waɗɗo liddu ɗiɗo waɗi ko harmi Allah no harmini sirkanede mo harmini ƴaggalngol mawɓe mo harmini wargol ɓiɗɗo mum fi kulol basal himo harmini ɓadagol jeeno ko feeñe mum e ko suude mum himo harmini wargol wonki ki wara wonki bon e kamɓe no zahirike kamɓe yimɓe diina ɓen e ɓe innayte man baddala dina o faqtulu o nelaɗo make kala sanzuɗo dina waremo ɗo si a ndaari defte maɓɓe firo ɗen ɓurɓe ɓen ko ɓe innatama komo wara goɗɗo na yo ware warɗo goɗɗo ko yo warte tewiɗo wari wo wattutuɗo dina mum wokati hellifaɗo jeenuɗo wo o nanga e mum ko yo ware kamɓe ɓetat ko wareteɓe kama ko firo maɓɓe gonno ko kamɓe firi ɗum ko kamɓe firi ɗum de a jangata qur'ana ha yiya ɗum qur'ana yiyata ɗum berra o jeenuɗo yo ware yiyata ɗum Allah wi gorko jeenowo debbo jeenowo focce mo be maɓɓe lowru temeɗere kamɓe ɓe ɓeydi wo sokoyo gorko on hitande ma raɗo ɗon mo ka leydi ɗon hitande kamɓe addi ɗum kadi siko jombuɗo ma jommaɗo wo fiɗemo ka yawma jangu qur'an ayata innama aya on ɓantama bon ɓantama kono nyawore nden no heddi on to ƴettuɗon ɗum on faalayo men yeddu qur'ana kadi feetuɓe karamokoɓe jofoɓe on to ƴettuɗon ɗum ɗiɗo piiji joyiɗi janguɗen ɗo taw aya arano on ndaare ɗiɗo tagoto teɗon wala tagrabu wata on ɓatto malal yatimi jawdi al yatima illa billati sonangol ɓattagol hiyangol kañum ahsanu ɓurgol e moƴƴude hatta yabluka ha o yotto asuddahu e sagatalaku makko jawdi al yatima wata ɓaɗo ɗum ɓadande bonde ko andiraɗen kon noon kala ɓadiɗo ɗum memi ɗum o waɗi ko Allah haɗi wa awful kayla jurne etu contraire jurnugol ko ɗuytugol wal misana e peese wata on ɗuytu peesugol Allahu ɗiɗo ɗiɗi jurne ɗiɗo bilqistino nunɗiri ɗiɗiɗi on jurnayɗi no nunɗiri la nukallifu menen Allah men fawali nafsa wonki wo wonki illa wus'aha si wona yere koki townata ko okay jon non ndaare ɗo kamɓe karama koɓɓen ko ɓe gollitirta aduna e waysa gultun siɗo wowlude faadilu nunɗe kamɓe karama koɓɓen hande 90% sitta non ɓe kamen nga e feetere goy ɓe arabuɓe sa heɗike ɓe a tama e hoore fawsani en sayhu maɓɓe madakhali e kala mo heɗiɗa e yewtereji go a wi'e subhanallah nani haalaji gando Allah wo saysa gultun faadilu nunɗe e haala est ce que de nunɗi est ce que hiɓe nunɗi walaw kana za qurba si tawi joni ko seeditagol konngol hakkunde haɓuɓe siɗɗo ma e siɗɗo goɗɗo wowlu goga contraire mum Allah o mo haɗi wa bi ahadillahi awfu ahadi ko ahoduɗon e Allah kon honɗum alastu bi rabbikum qalu bala ena min jeeyo wiɗen o ko min tu rewoto ndin ahadi hunnendi rewe Allah tu zalikum ɗimon ɗo wassakum bihi Allah yamiri on ɗiɗo kadi
la'allakum bela onon tazakkaruna wajito ene ko onon wowlata ka ko Allah fi dina ko onon ɗo mari droit wowlugol fi dina heɓɓitagol hadis miɗo heɗo joni ye ceernojo ɗon feƴƴinanayon hadisaji ɗi yimɓe fo gondini miftahul jannati tahta aqdamil ummahat taabiji aljanna ɗen koye ley teppe tundaje neniraɓe woni karamo koɓo mo ɓe hoolori feƴƴindo ɗe balɗe himo dari wo hadis ɗon ko fenandejo tawata karamo koɓe amen ko joɗoɓe wolay karamo kojo hooloraɗo fi hadis feƴƴindo neɓali mi anda siko hunayni ɓennatamo o dari ɗo himo woni vidéo mo ka pasan ɗo partage wo wi'ugol saabiji aljanna yimɓe ɓen kaka ley teppe neniraɓe wo batil hadis merejo na gonga subhanallah ko dolle penale jelu ronduɗon ɓe julɓe ande hino deftere Allah ɗen ko Allah añi kon foyi mo yewti en ɗo Allah ɗo wo wasiken ndiɗo kadi ko enen non andi sen rentoto son joɗoto ɗo heɗagol anniversaire enen on ɗiɗi janguden ɗo wata on sirkan Allah jibimɓe on ɓe moƴƴi e maɓɓe wata on waru ɓiɓɓe mon ɓen kulol basal wata on ɓatto zina ko feeñi e mum ko suuɗi e mum wata on waru wonkiki Allah harmini wargol wata on ɓatto jawdi alyatima jurne etu jurne peese ciɗo wowlude nunɗe hunne ahadi ndi ahoduɗon e Allah nde ɗiɗo ko honɗum woni ɗi wa anna hazano ɗiɗo sirati ko laawol an golnimi Allah hey mustaqiman ko foccingol ɓe accingol laawol foccingol ɗo ɓe naadi men fi anniversaire e photographe e ko wona ɗum ɗo e piiji o liyeɓe tafude men fiyo men yiɗu ɗum ɗo men wele ɗum ɗo men rento ɗum ɗo e wona ɗum ko piiji ɗi hikkaki nil parɗoni men naɓude wa anna haza no ɗiɗo rentagol ɗi sirati Allah wo ko laawol makko ngolni mustaqiman kadi goy ko foccingol fattabi'uhu jokkengol ɗo laawol bon wala tattabi'u subula wata on jokku laawi non dey o laawi Allah menen men jokki Allah ustaz ayibo nanal ko ɓe maaki ko docteur Mamadou Wuri ustaz Mamadou Wuri Diallo docteur Tahir ustaz Al-Husseini on nanali Fawzan ko maaki kon e Fawzan de ko honɗum ɓe wi kamɓe ɓe ceernoɓe ɗo wona ɗo ɗum ɗo fayda nantamo hadaraji maɓɓe ɓe wola hiɓe mema ɗe toɓɓe ko honɗum Allah harbini hiɓe naati tun qiila wa qala o mayɗoɗa wi o mayɗoɗa wi'imo o mayɗoɗa wi o mayɗoɗa wi'imo o mayɗoɗo wi o mayɗoɗa wi'imo wondema nelaɗo on maaki hombo ƴettata dina mum e ɗin piiji wa anna haza no ɗum ɗo dey sirati ko laawol an ngolni mustaqiman ko foccingol kadi fattabi'uhu jokkengol laawol wala tattabi'u subula wata on jokku o laawi fatafarraga bikum sakko ɗum ɗon sernda on an sabiligayo laawol dina an kan zalikun ɗimo on wassakum bihi Allah yamiri on ɗi la'allakum bela onon tattaquna hulay Allah summa atayna Musa refti men okki annabi Musa alkitaba deftere Allah ko an okkuno annabi Musa deftere tamaman konde timmode alallazi e dow nden ahsana ɓurde moƴƴude wa tafsilan konde ɓanginde li kulli shay'in kala hunde wa hudan konde peewal wa rahmatan konde yurmende la'allahum bela kamɓe bi liqa'i rabbihim e hawroygol e jooma maɓɓe yu'minuna ko ɓe gonɗinɓe ma ɓe gondine yo Allah okkuno annabi Musa tawreta kono Allah ɓe tertino tawreta nini kamɓe jifɓe ɓen ko talmudu ɓe hoolori talmud ko ɗum ɓe hoolori e joni noon menen ɗe mofteɗo Allah ko honɗum okkuɗami wa haza nde alqur'anare ane kitabun ko deftere anzalnahu min tippininde mubarakun ko hebbinande barki fattabi'uhu jokki alqur'an o yalla menen ko ustaz Tayibu men jokkata menen ko docteur Wuri menen ko ustaz Mamadou Wuri Diallo menen ko docteur Tahiru menen ko ustaz Al-Hussein Ba Dakar menen ko ɓe men jokkata menen na alqur'an
menen sibe wowli men tefata ko alqur'ana wi ma ko wiya hajo amen ala Allah wo fattabihu jokki alqur'ana wattaguhu lon Allah la'allakum bela onon son jokki alqur'ana huli Allah turhamuna yurminte nyande darngal woɓe sali ɓe jokkata alqur'ana no Allah menen ko Bukhari men jokkata Muslim ibnu Majah menen ko ɓen men andi qur'ana on de wali takko amen do menen hajo amen alai ene konno kadi de Allah men duwa nyamude jondi duwa nyamede ne goddo no mari droit wigol ɗum ɗo nyamete nyametake ombo mari on droit ombo mari droit harmingol ombo mari droit wigol ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi arana ka deftere Allah o ƴetti arata ko qila e gala ko ɓe daroto ɓe wiya sella heɗiteɗo kadi ko harmani on nyamugol nani Allah dali hurrimat alaykum harminanama on almaytatu ko maayi jiibi bon ko hombo harmini ɗum ko min Allah kanko pet mari on droit waddamu e ƴiiƴan hande noon ɓe ƴettude ƴiiƴan nan ɓe fenda ɓe waɗa ɗum heyreji ɓe adda ñaame Allah wo ɗum no harmi wala hamul khinziri e tewu girayɗi tewu babbi ladde tewu kose wama uhilla e kala ko ewnora li gayrillahi ko wona inde Allah bihi e hirsugol ɗum bon heɗo fatwaji maɓɓe ɗi gerto ko iwata Brésil iwa Europe heɗo fatwaji maɓɓe ɗi wama uhilla li khairillah kala ko hirsira ko wona bismillah wona yo nyam menen hande ko pula e men wuri hay tew Allah joni ko importé menen julɓe ɓen Allah fus ko men gayni ala ko men lo'uɓe ko men jaasuɓe ko men fofuɓe ko woni wo ko meɗen habbori alyahudu e annasara ngurdam amen fof koye ɗum mahi iɓe yaltude nyande man tasabba bi qaumin fa huwa minnum hunde ɓe sincayo Allah si wona hiɓe jogi saabiji aljanna e saabiji yite ɓe naada mo ɓe yidi ɓe yaltina mo ɓe yidi ɓe faamini kadi ɓe jogi saabi yurmede ma nden hiɓe naada himo ɓe yidi ɓe yaltina mo yidi yo Allah fos ko ɓe dunci Allah si wona hiɓe rondi saabiji aljanna e yite yo kala ko hirsira ko wona inde Allah na nyametaka yehi ha joni e infiltri programme o hiɓe winda e piiji ɗin fof halal 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 Brésil ɓe nana ɓe inna wo Turki en ɓe joni yehi toon ara kamɓe woni gérande en piiji ɗin arabu ɓen no implique Europe kadi boucheriji ɗin ko naareɓe awatu Allah dali wal mun khanikatu kolɗe ɗi torkol ɓokkol si a humi ɗo nagge ma dammol a ari tawi gerdi e ngol ɓoggol ha mayi Allah wo ɗum nyametake wal mawbuzatu kol luppakol a ƴetti ɗo weduru a luppike dammol ha ngol mayi Allah wo ɗum nyametake wal mutaraddiyatu kol tallikol ko talli uni e ngayka ara tawa wonki ala e mum Allah wo ɗum nyametake wannati hatu e kol yuwakol a cukki dammol ɗo ha ngol mayi Allah wo nyametake mba Allah no wawi harminde onon ɗo wawi harminde onon ɗo mari droit wigol no harmi haɗi accon tuttugol haalaji qur'anale no rentini on ɗum wala taqulu lima tasifu alsinatukum hada halalu wa hada haram litaftaru ala Allah acce wigol ɗum no dagi ɗum no harmi yete fotte qur'ana hino ko dagi hino ko harmi yalton e programme no dagi no harmi no dagi ɗum no harmi hata naka deftere Allah dali wama akala e konko nyami asabu nyamfenji atawi dammol maɗo sifangol dammol amen nyanden callere bareji yani e maggo on yitay no heddi ka kono konko heddi ɗon nyametake to Allah kadi wiɗo wama zubi e konko illa ma zakkaytum sona konko tawdo wonkino e mum hirsuɗo ngol dammol ɗon hara men arno tawi ngol wuuri ngol fitade ɓe wawi de bismillah men hirsa men itta batte ɗum fof men nyama kono si tawama ma yalla wo nyameta
ndare Allah no detta ya piji be nyando no jodi no adda ko harmi acce fi Allah qur'ana yona ko yewta ko harmi e ko dagi ko be onon kadi ukkitodon e barawon eno onon on comparoto e Allah ko gandal hongal jangudon ko honto jannoya don ko hombo janni on ha tawata on ozay e dallinorgol hadisaji nyolli fefindo don dambon e Allah wama zube konko hirsira alan nusubi inde sanamu kala ko hirsira inde sanamu nyameta wa antastaksimu ende sendirton bil azlami gendu kawwe ma wi'en urba amari do joni semmilji tati da falana pay ko jowo wi'a joni be huccu wadon urba awrutudo wojetta waton wadu dum zalikun dimon do fo fisbun ko fasiga ko ni dido fo nyameta di nyametake al yawma hande non yaisa tajike de allazina ben kafaru yeddube min dini kun morde dina monka yobe tawi l'islam on yahaytum wala taksawhum watan hulube waksawni hulelam min Allah al yawma ko hande akmaltu lakum timminam yon dina kun dina monka akmala o timmi hunde beydota karama ko be ngari ni nono beydoto de menen mari kongol meden mari ijma be faminana may be fotti honto karama ko be fotti ijma karama ko be fotti muttafaqun alai karama ko be no fotti hunde be fotta hay qur'ana Allah be fotta na non fi kangila wagal hay hunde ko be fotti ala cha hedota ko be non ngafama ko hunde ko be fotti ala qur'ana du mo bindiral be fotti ndini be ko qila wagala be fottata aduna Allah de wo al yawma hande akmaltu mitimmini dinakum dina monka akmala beydota ko do ngande kadi wa atmamtu mi timmini alaykum e dow mon ni'mati nema ango wa raditu lakum mi welanama on al-islam o do l'islamu dinan dina islam on mi welana on dina no Allah islam islam ko bajjo min le Allah min ko mi tijjani ankejo min ko mi sazaliya min ko mi maturidiya min ko mi wahhabiya min ko mi salafiya min ko malikiya min ko shafaiya min ko hambaliya Allah min ko shia min ko ahlu sunna wal jamaa min ko ismailiya zaidiya wa raditu lakumul islam dinan min Allah ko welanami mi welanama on l'islam on dina ko bajjo l'islam ko goto abo hadis mo be yaltini be girri mo selli kala wido raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula Allah nada mo aljanna ene non Allah dido fo harmini fi onno Allah harminda dum do fo Allah wi famanidu torra kala lorri tordo fi makhmasatin hege o hega ha o tayi o maye o woni ghayra mujtajanifin har wana onyi do li ismi wonande bakkondingol tawata wana murtugol o fala o wela ma o tayi o maye woni wa inna Allah ghafurun ko yafotodo mo si o nyami dido hop rahimu yurmetedo onon do mari droit ido wawi yewtere buri Allah ido mari kongol onon be karama kobe do mari kongol buri tagudo wa man asragu min Allah qila dare ido fono harmi me condition Allah wadi famanitura joni kadi aren suratul Isra'i do kadi yon fiji wa qada rabbuka alla ta'budu kala ko Allah anyi mo yewti fo kono zame haji mabbe Allah dum parce que qur'ana on no memi be qur'ana on no memi entereji mabbe di qur'ana no bonni hay feddeji mabbe di fikraji din fop maji qur'ana no yansa ni dum ko do wadi be suusa tande kambatu be suusa ta qur'ana wawle kambatu Allah ko sed ndare do kadi piji di Allah harmin o dala o fillito goddo acca dum do fu fi tun goddo no wadi anniversaire bikkum anniversaire mariage mum anniversaire nelado mum ndu lewru do non wallahi boyno moni boyno welti ndu daroto tun
yimɓe seytani e ɓerde mum ɓe mono. Sabu ɗo andi on ɓe yiɗa nelaɗo noon koye ndu jibina ɓe mono ɓe waɗa propagande. Alhamdulillah joni noon wona hay e mayre fuɗɗoto ndu maydu ɗo taw aɗa ndu mayde campagne on déjà fuɗɗike. Yo bientôt lewru ndu nelaɗo jibina e mum ɗum, bientôt rabiul awal ɓe jonni ɗum dole. Rabiul awal naati ñino ñande o ko yeeso ni yaade. Allahu akbar. Ay ɓe nelaɗo ɓe no moni, yiɓɓe nelaɗo no welti sabu jibinede nelaɗo on e ndu lewru waɗandu ba. Ɓe faaminanama ko karamokoji maɓɓe go wi wajibinede nelaɗo no wawi wajibinede fof. Billahi ɓe wola ɗum ɓe inna jibinegol nelaɗo no wawi wajibinede am min Mamad Baylo. Subhanallah. Dare majere dare kadi ɗiɗo no harmi piiji buy Allah no yewta en ɗo ɗum ɗo fof yiɓe acca e haji maɓɓe alaji e alaji e ɗum ɗo par ce que ɗo no memi ɓe memi tonoji ɗi memi intérêt ji ɗi. Allah daali wa gada rabbuka jooma ma ñaawi o yamiri o wasiyike Allah ta'budu wa taw rewdey illa iyahu si wona kanko. Kala ko wiyete dewal, est ce que anniversaire ko dewal, est ce que o pera defa ñaama ñiiri futu e ɗuma, est ce que ɗum ko dewal, est ce que jettugo ɓe ngure mum ya restaurant ko dewal, est ce que weltorgo ñalande pera mum ko dewal, est ce que ɗum wona aadani, est ce que ɗum wona ngurdan. Ɓe noon ɓe faalaka e wuru en, ɓe faalaka wuren ko ɓe faala ɓe jogi saabiji aljanna kamɓe andi on bo nattata. Wa bil walidaini nene e baba ihsana moƴƴe maɓɓe. Awa imma yablughanna amma si yottike indaka kama alkibara mangu ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe aw kilahuma ma ɓe ɗiɗo kala fala tagullahuma wata wiyamɓe uffin wala tanharhuma wata sonka yumma ma e bemma wa gullahuma wawlamɓe qawlan kongol kariman labangol yaadugol e teddungal e hikma. Waqfid lahuma joltinan nene baba janaha zulli gabi tanji koyeran tippito mina rahmatika yurmende wa qul wi rabbi joma irhamhuma yurmin nene baba kama rabbayani wona be ne irnola yurminin mi sakhiran komi tokoso. Awa rabbukum joma mon a'lamu himo andi koy bima fi nufusikum konko woni ka wonkiji mo in takunu sollatike salihina ko moƴƴuɓe stay gonga hiɗa moƴƴi fa innahu no Allah kana o sifori lil awwabina wonande moƴƴuɓe ɓen tuuba ɓe rutto khafuran ko yafottoto. Ɗa moƴƴi ɗum hewta ko wawla iɗa moƴƴi Allah wo mo andi ko woni gaɗo. Wa ati jonnutu zal qurba nene goto e ben goto jonnutuɓe haqqahu haqqe maɓɓe on wal miskina e miskino on wabna sabile tungarankejo on ko woni wayasowo on wala tubazzir wata funsu jawdi tabziran funsude jawdi bonnetake. Innal mubazzirina no funsoɓe jawdi waɗa dépense inutile kanu ɓe laatike ikhwana shayatin ko ɓe musiɓɓe sheytanuji ɗin wa kana sheytanu laatike sheytani li rabbihi wonande jooma makko kafuranko geddo. Dare hay o moni ɗaɓɓere kalis Allah wakkidalen e ɗum o wi wata on bonnu calcium wata on bonnu mbuɗɗi Allah wo wata waɗu dépense inutile. Jamais hiɓe jooɗo suuta gande e nder o aya ko sukaɓe wallitora ka ɗaɓɓereji maɓɓe accati maɓɓe ala en. Mi inni o aya ɗo wa ati zal qurba haqqa wal miskina wabna sabil wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbika kafur. Ɗum ɗo tuyo ni ko winda deftere fi o mondu mo wuruɗe ko honno goɗɗo wurirta ka ɗuuɗa hande ino nene gotoɓe ko fanɗi o goɗɗo mari nene gotoɓe jeego ɓurɓe fandude ɓe ma jow imo mari ben gotoɓe nogay e ɗaɓɓere nde wela fi o moni wela heɓude e hino piiji initilji no waali e hay yaltinalngol en gandal e ɗum ɗo e ñeñƴal e miijo moƴƴo ko honno wate wuurirde e ɗiɗo piiji haccati maɓɓe ala e ɗum kamɓe ko maapini ɓe wo ko fi anniversaire ma ko wonaɗe ɗo min non deftere no wawi yaltude ɗo ɓe wondo gasa ɗum cippi en wiya jiide ara e ɗuɗirano ma hay sino ɗuuɗi ko seeɗaɓe nder sappo a tawata ko seeɗaɓe woni suusude jiiɗa kono hande enen to subhanallahi sifottako
jiida gongol no ɗuuɗi. E joni noon eno keɓal luuɗa avec notre débrouillation là ko honno gerdeten ɗum. ceernoɓe haɗi waɗon nde ɗiɗo yaha Angola, ɗo yaha Amérique, ɗo yaha partout. ko hay so yewta winɗo ko sifa no mi yewtirɗo ni, on ala suutude ene on sikka janngugol ɗum ɗo tun ko gandal. ɗum ɗo miɗo wawi jangude, an kadi ɗa wayarde janga, o to no wayarde janga. ko haɗi onon ɓayi kon ɗo yaaji hakkil, ko haɗi yaltinon defte ma konguɗi nafayɗi e sifa ɗe ayeji tawata ɗum nafay men menen. haccumon ala, hay on junnata miije ɗum, haajumon ala e ɗum. hiɗon ƴetti tun karama ko kaari wi onon on ala gandal, on ala miijo. onon karama koɓe on ala gandal, on ala miijo. karama koɓe amen ɓen onon fulɓe, onon hiɗon jooɗi tun ɗon egga piiji. tawata faalaɗo no wawi sodde nden deftere janga konko on ɗon eggude. kono ko mi hay artiste ɓe no ɓuri on hakki, kamɓe ɓe jooɗoto ɓe miijito, ɓe ronkaɗanade balɗe 3 yontere lewru ara ɓe windude gimol, ɓe suutangol ɓe yaltina goɗɗo hayla hoore si heɗi. mais onon kon to yewtere ye Qur'ana no waali, on suutata gande e ɗum ko hollo men menen. itton men niɓe ɗiɗon jooɗi tun, kaarijo wi'i e ndeɗole ko nde arda ko fiyonde taske fiyo piiji bo yaltu e mayre. mais non watta ɗum aduna, taskotako aduna. harale ɗum ɗo o aya ɗo ɗon duwale men yetade ɗo, ko honno min wata evitirde ɗum ɗo. hono haaju mo wala e ɗum. so yehi Angola ko maafi noon ko juuɗe jonnidirte waɗon argent de poche. Amérique wona noon ɗum. ñande yawɗo wo même discours, même haala wi koko eggina tu, onon on ala hakki, on ala gandal, on ala miijo moƴƴo ko jonnon jama. hiɗon jooɗi tu wawla fi ko kaari wi'i oɗa wi'i. onon yaltine, onon kadi suute gande ayeje Qur'an. alqur'ana ko bahar, yaltine ndiyan e ɗum watta ɗum. par ce que jama on no faami woɗon jangi janga. hay nde kala wawɗo fontude ɗo janga, ara ko jangu ko windi ɗo ko o sikkimo mari gandal, o fene ala gandal. ko non o aya ɗo, wa atisal qurba haqqa wal miskin wabni sabil. nde wawi joɗade o jemmaji mi miijito o aya ɗe ayeje ɗo ɗiɗi, mi miijito gurdan ɗan e réalité mo mi wuuri on, tasko piiji ɗin walli fo winda. ngu zamanu amen ɗo ko ni e ni jama on fewndori. ino ɓe ngureji ɗin ndara alantour mum on, waɗa étude ji mum, ɗi waɗa recherche mum on, yaltina gandal. ko wiyete gando na jangugol dey ko windi, ko wiyete gando. ko hombo yetti on wawɗo fontowo defte qiila qala on ko gando, ko hombo haalani on ɗum? ko hombo yeeti on fontowo defte janga on ko gando? na gando dey, na fontugol deftere janga dey, wona fontugol deftere janga. wone généralisez pas. adda Abdoul Bari contact tanga privé addanalan deftere goɗɗo e maɓɓe, tawata ko deftere nafayde gurdan na, ko o suuti alqur'ana addu goto e maɓɓe mi yi'a. jonno wa imma tu'ridanna mi e ayeje ɗen hayde lannale, o aya ɗo kadi no tawa wa imma tu'ridanna anhum. amma si a ɗurnike e ɓeɗo nene gotoɓe ma, e bengotoɓe ma, e miskinaɓe, e ɓeɗo yimɓe laawi, ibtikha aka ɗaɓɓitugo rahmati yurmende min rabbika immorde jooma ma, tarju hande jortiɗa ɗum yo fa qul lahum wowlamɓe gawlan konngol may suran newingol. o aya ɗo tun ko defti kamɓe karama koɓɓe, o aya ɗo ɓe duwawi mo windande hay deftere, hay siko nde ɗe ko wiyeten page 50 wallahi billah. wa imma turidanna anhum ibtikha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. hakkunde Allah kamɓe taalibaɓe ɓen, o aya ɗo tun ɓe duwa wallifade deftere. kamɓe wi karama koɓe de, kamɓe wi ɓe jam. ko honno noon ɗum ɗo gollitirte muhadara tun faminta ɗum goɗɗo. wa imma turidanna anhum, si a ɗurnike gayo maɓɓe, ibtikha ka ɗaɓɓitugo rahmatin yurmende, ko ɗum woni kaalisi, min rabbika immorde jooma ma, tarjuha ko jortiɗa heɓugol ɗum, fa qul lahum wowlan nene gotoɓe e bengotoɓe e miskinaɓe e settotoɓe e alyatimaɓe
wowlam be gawlam maysura. Siɓɓe hakkunde Allah go'o ɗiɗi tati ɗo ɓe duwa yaltinande mujallat haysi ko goto onon karamo koɓe fulɓe ɗo ɗon duwa yaltinde deftere. Allah wi kadi wala taj'al wata waɗu yadaka jungo mangon maghlulatan kolmbango ila unuqika fade ka dande ma hara wona okkata few. Wala tabsutu ha wata fontu kadi jungo ngon kullal basti kala fontugol okkitira ko mari kon fow fataquda sakko jododa maluman ka felado mahsuran kadi tajido. Ɗo kadi deftere no du'a yaltude ɗo. Ko honno goɗɗo wurirta hara o wa paske Allah yewti gando non mo du'a lugginde miijo ko windi ɗo. Min miɗo wawi ma jangande ɗo minna Allah wota waɗu jungo ngon ɗo hara okkata few wata fontu kadi fontude sakko wona ka taƴiɗo felniɗo kadi e kanko karamo kojo lugguɗo towa alluwaljo imo du'a miijitade ɗo moƴƴa woda ko o yaltini ɗo. Wallahi ɗo karamo kojo no du'a lan sendande ɗo si mi heɓi 1 million ma mi heɓi salaire mo $1500 ma salaire mo $2000 ma lewru mi heɓay 5 million kanko karamo kojo mo du'a lan yaltinande ɗo comment gérer ça hara mi wonali ka Allah wi ɗo maghlul hara kadi mi wonali kadi kullal bas kanko karamo kojo mo du'a lan calculande ɗo mi honto ɗuni indare tumo hadaraji mabɓe ɗi no yurmi lekkel ɗen mi non demo joni ngay jarama nan inna rabbaka no joma ma yabsutu rizqa mo yanyana arsike liman yasau mo yidi yanyande wa yaqdiru himo bittinana kadi on mo yidi innahu no Allah kana o sifori bi ibadihi e jiabe makko ben khabiran ko humpitido basiran ko renudo. Wala taqtulu watan waru awladakum bibbe momben khashyata imlaqin kulul basal nahnu menen narzuquhum min arsika bibbe momben wa iyyakum min arsika onon kadi inna qatlahun no wargol bibbe momben kana latike khitan ko gopi kabira mawnudi. Allah o watan waru bibbe membe dum kado yedike dum bawto. Wala taqrabu zina watan batto jeno innahu no jeno kana latike fahisatan ko pankare wa sa'a boni sabilan lawol jeno. Wala taqtulu watan waru an-nafsa wonki allati kin harrama Allah ki Allah harmini wargol illa bil haqqi si wana sabu gonga. Wa man qutila kala warado mazluman e hore tonye faqad ja'alna gondi men wadani li waliyihi sibbe makko ben heftube fi makko ben sultanan dalil sultanan dole wala yusrif wata be fantin non fil qatli warta gongol innahu no waradon kana ulati ke dey mansuran ko wallado sitay ko sari Allah gollata ka wari goddo ko ya warte. Wala tagrabu wata batto malal yatimi jawdi al yatima illa billati sunangol battagol hiyangol kanyum ahsan burgol e mojjude hatta yabluka ha o yotto asuddahu e sagatalaku makko dum en do no yewta alqur'ana ko sifata hadi windon deftere fi dum karama kobe fulbe hande adlam yalti laten no wodi bindi men pular no wodi ara ko alkule ara ko hadi windon fi o jawdi al yatima bay don jangi kono dum kippirte kono dum zerirte ko honno jawdi al yatima Allah no rentini dum himo kambi Allah no kambi dum moja ka deftere makko hadi wada non el deftere ka on janga ka ko sifa ko mi jangi ko jangu don ne kari wi ne ko dum non ngadi jaka mi sikka mo jangi are mo yaaji hore mo yaaji mijo walli foto o wala taqrabu mal al yatim watombatto jawdi al yatima illa billati hiya ahsan on billati hiya ahsan ko ndu woni dum don du'a windude dum deftere hatta yabluqa sudda ha o yotto e sagatalaku makko ko hosayi hombo woni on yetton ayjal qur'an suratu nisa to hawtindiro wadon defte jonno miijoji luggudi e ngurnan fewndidan nan findinon jama hadi wadon dum yalton fi dum do no harmi dum do harma ko ala na on dalil watta dum. Wa awfuhunna bil ahdi
ahadi ko honɗum woni ahadi? ɓayi pullo fuuta fof ko ahadi 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 men ndin ara yeggital nani ko honɗum woni ahadi de? ko halduɗen kon, ko halduɗen kon, haldi fotti on, halduɗen en huway kon, ko ɗum woni ahadi. pullo fuuta wi salagol haldidede no ɓuri haldidede firta. Allahu akbar. wa awfu bil ahad, hunde ahadi ɗum kadi ɗo wawi windude deftere fi ɗum. watta artisɓe ɓe miijito ɓura on fi Allah. dareɓe artisɓe ñande o ɓe yaltina song, onon kadi ñande wo e ñande yaltine gandal e ayeji alquran ma e simore alquran min jejiri on Allah. ñande wo e ñande ma yontere kala ma lewru kala yo goɗɗo mon yaltin gandal e deftere e ayeji alquran ma e simoji alquran. tawata wona qila wa gala, tawa c'est la réalité. Allahu innal ahada tabitino ahadi dey kana latike mas'ulan ko landiteteɗum ko Allah. o haldi fotti Allah dey wo landitoytoyen ɗum awatu. wa awful kayla jurne etu isa kiltu siɗon etude. ɗum no landi windede deftere kon ɗum woni etugol. wasinu pesire bil qistasil mustaqimi, balansiji timmudi. ɗum ɗo na muhadara tun o winday defte haysi ko de ɗeri 10 windon pular sakiten e marse ɗen jonnen jama'o waɗa non Allah. ene cernoɓe on windata deftere wa awful kayla isa kiltum wasinu bil qistasil mustaqim, windane men ɗum deftere haysi ko nde ɗeri 10 hara non ko pular siɗi waɗon adlamo waɗon ɗumɗa men sakita ka marse laɓe ɗo, marse Conakry, partout Dakar min jonna fulɓe ɓen. tawata non dey kadi na on ɓaro tungila wagala ko non sutata gande hara na o manta sabbabi kawmi yalte ɗum adde piiji ɓenduɗi, adde gandal, yaltine luggine miijo. Allah waɗi gasa on ala ɗaɓɓude mburi onon hiɗon fawta acce onon kadi miijitoɗon moƴƴi alquran yaltinon defte. ta non kadi wona dey Mubarak wi'i, Imam Malik wi'i, non na ɗum men ɗaɓɓe. onon ko honɗum wiɗo réalité gurdan ɗam jinduru mon ko huwondirɗon e yimɓe ɓe, ko yewtuduɗon e jama o, ko honɗum marɗon ko yewton suusetemo wuruɗon lagine on, ko honɗum marɗon ko yewton wa awful kayla iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. ko miijo hongo marɗon fi ha jama on wawa tabitude ɓe applica ɗum ɗo jurne etu siɗon etude pesire balansiji normal. meɗen landi on ɗum kadi zalika dey waɗugol ɗum etugol etu timmungu, pesira balansi yottiɗo kelɗuɗo hara wana yoloma yalama. khairum ko ɗum ɓuri moƴƴude dey, wa ahsanu kadi ko ɗum ɓuri moƴƴude ta'wilan waylitorga. wala taguf wata wawlu ma laysa laka konko latanakima bihi e wowlugol ngol ilmu ganda. ko ɓe landa wo ɓe jaboto kadi same ɓe no jaabo landal. nandi kere on yeyta jama on fof nandi ko qur'ana yewti, ko ɗum waɗi on wolta fi qur'ana. kere jama on joni ala landade lande ko qur'ana yewti, kere fof no andi qur'an. joni lande ɗen ko qur'ana yewta fi mes, ene mes no dagi qur'ana yewta fi mes. peƴali tokkugol peƴa ene ɗum no dagi, ene ɓeydugol enɗi mun ɗin neyi docteur ɓe no jaabo ɗum, ɓeydugo enɗi ɗin fiyoti wonu bombe no dagi, yanɗino boɓi on no dagi, sifa dellande. e tawale qur'an kanko ko réalité on, ko gurdan jama on, gurdan kadi collectif, ko gurdan fi fof qur'ana yewta. iɓe acce ɗum ɗo eɓe naati e piiji fi individuel. inna sam'a no ɗe nanɗe wona noppi wiyete dey, goɗɗo no jogo ɗi hara o nanata. nanɗe ɗen ko nder ga woni. inna sam'a no nanɗe, wal basara e giiɗe, ɗum no yi'a no wiye gite, goɗɗo no jogo ɗum hara o yiyata. giiɗe, wal fu'ada e fondo, kullu ulaika kala ɗiɗo fof
kana laatike anhu e joom muɗum mas'ulan ko landiteteɗo. O windantamen deftere fi ɗum ɗo kadi. Ye Allahu akbar. Ala ono on susete ginemɓe on karamokoɓe on ala ko windon wala ko yewton fiɗe ayeje ɗo. Inna sam'a no nanɗe wal basara e giiɗe wal fu'ada e fondo kullu ulaika kala ɗiɗo fow kana laatike anhu gayo jommum mas'ulan ko landiteteɗo. Onon on ala ko miyitoɗon ɗo. Wallahi ɗon mari on sali suɓi ɗon ko ɓuri hoyde kon fontugol defte qila wa gala. Miɗo wadde bahas no yurmi. Goɗɗo wiya gandal tawa ko gayni o ko bahas fontugol defte waɗa maktabawi. Yo an ko yurniɗa ɗe defte fuu, ko wuruɗa fuu, ko jinduɗa fuu, an ko honɗum marɗa ko jonna men koyne wuridi hen. Ibnu Taymiya ɓen gasa ko 16e siècle, Muhammad bun Abdul 18e siècle. An non koyne wuridi hen. A jangi defte ɓen fuu, a jangi deftere Allah nden, a jangi ma kujunelaɗo, a jindi. An ko honɗum marɗa ko wi'a. Gandal honɗum marɗa an kadi ko yaltinana men an momen wuridi. Hara ɓeyda e men nawra e men yeeso. Ala. Wala tamsi wata yaru fil ardi ka leydi maraham bungo. Bon wata yahu yaadu yaha nyeeƴo. Wala tamsi fil ardi maraham. Ndokat ɗon duwa men faminde ɗum. Piiji ɗi Allah harmini ɗin iɗon sali men faminde ɗin. Iɗon naati tun e piiji ɗi Allah harmina. Acce yalton e ɗum. Innaka an lan takhriqa al arda. An wonɗo yahude nyaaƴo bunga a wawata tofude leydi ndi. Walan tablugha al jibala a yottota ko pelle ɗen kadi tuulan jundi. A juutata ha hewtoɗa pelle ɗen. Waɗi doy yahu yaadu normal. Kullu zalika kala ɗiɗo fuu contraire ɗiɗo on kana laatike shay'uhu bone mum on inda rabbika ko jooma ma makruhan ko anyaɗo. Ɗum ɗo bone mum on ko anyaɗo. Ene non ɗum ɗo ko nelaɗo wowli ɗum, ko nelaɗo heɓɓiti ɗum ɗo. Zalika ko janga ɗo, ko janguden ɗo, mimma auha ko konko wahayini ilayka fadema rabbuka jomama minal hikma immorde sunna. No alqur'ana ala sunna. Minal hikma savoir faire ko ɗum ɗo. Bon haɗi non yalti non defte e ɗum. Zalika ko janguɗen ɗo ɗiɗi Allah welaka ɗo fuu ko nanɗon ɗo fuu bima auha ilayka rabb. Wallahi ko Allah wahayini ene laɗo minal hikma kadi immorde savoir faire, savoir vivre avec les gens. Ko honno yimɓe ɓe wata wurirde communauté ɓe wona yimɓe. Wala tajal ma Allahi ilahan akhar wata waɗu reɓeteɗo go wondude Allah. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Sakko bugeɗa ka yite jahannama hara ka felniɗo ka raɗaɗo kadi e yurmede Allah. Haray ko ɗum addunolam ɓanginangol on ɗo bandiraɓe. Woɓɓe mon fama ko yawre ma ko bewre ma ko yolto yalta ma ko yoloma yalama. Min mi ala haaji ɗum. Komi andi kon tun diina on jeyaɗo e hino diina ka. Hande Allah neynani ɗum tagge fo ngon. Menen mawɓe amen hari no ittayno kolce jeɗɗi fiige ɓe heɓu deftere yo ɓe heɓu kamilure. Hande no alhamdulillahi ɗum newiki o be no wawi jogade. Menen noon ɓe towa alluje ɓen ma fanɗuɓe hakkilɓe menen min ala miijo jano komin wawa suutude yaltina nyenƴe e hikmaji e ɗum ɗo. Ono noon wiɓe ɗon jangi ɓen ma ko gonga ɗon jangi on sali iɗon sali joɗagol ndara gurdam fewndiɗan ɗan zamanu fewndiɗo on e gande lugguɗe ko Allah woni yewtude alqur'ana ko yaltina non e miijoji ɗi wawete wurude. Tata simin nani ɗum non ko siɗɗo amen wowli o windi e pular kadi no ɓeyda men kono on jaɓa ɗon jooɗi ko yarɗo wo mawludu nabi no harmi
yahugol makka fi tun juuragol kabru nelaɗo on ko shirk, juuragol kabruji ɗi woɓɓe bo wo ko shirk. yaltina haalaji ɗi ala ñoña ndeɗo aya be onon minni o to wawi mijitade windanon min deftere onon janguɓe ɓe. Pasque ɗe artiste ɓe billahi wallahi min simi landa minne ɓe no ɓuri o. Ndare kamɓe ɓe joɗoto ɗo jemmaji ɓe winda, ɓe composa chanson, ɓe waɗa reflen, ɓe waɗa ko wiyete kon ɗumaji kadi, ɓe jolkidira ɗum, ɓe yuɓɓa ɗum e haala pular. Sa heɗi tigi jiɓoɗa woɓe ko honto ƴettingal pular ko payle ɗuma ghetto youth onon nana pular lawga ko ɓe yimata ko jiɓoɗa ko honto ɓe ƴetti tale ko miijo ɓe on luggini. Onon noon ɗo wawi Qur'an, ɗon wawi defte hewɗe ɗiɗon sali ƴettugol ko Allah yewti kon hentinana mofte jama mon on ka dengal mon ɗon sali ɗum fof. Nyande kadi ko ɓe yehi wo ko muhadaraji, ɓe yaha Amérique ɓe ronkan yetade ko nafata gurdam mon. Ɗiɗon jooɗi onon kadi nyande o lande min lande ko ɗum heɗotoɓe ɗo landa ene ko onno fi ɗum ɗo e nami landama ngal landal ko ɗuɗi ene hono mon seedotaɗi. Onon yeri yawɓe l'école ɓen tun o wata bete fontude ɗo non kadi junno miijo kenen hayso ko traduction français o. komi fenanta on siɓɓe alqur'ana si a ndaari hande diina ko jokkako 80% wona ko alqur'ana yewti ko wona. Kala ko alqur'ana yewti contraire mum bo ko firo gonno billahi wallahi. Qur'ana wi no salligore ni hakkunde e Allah sa ndaari no fo woni salligorde non na qur'ana yeti ko sahabajo kaari arno salligi holli jama'a wo ko ni nelaɗo salligori ko non mo be ƴetti e qur'ana no yewti ko no salligori. Wallahi ɗum ɗon sa wi ko qur'ana kon a waɗay ɗum ɗon salligoɗa ɓe yima ɓenne kaari woni kefeero ko kefeero ɓe taskata. Qur'ana ko wi loote geeso, loote juɗɗen wondude coɓɓuɗi, maske hoore nde loote koɗe. Siya wi maske hoore nde maskon koɗe ko ɗum ɗo qur'ana ni ene ko ɗum wonde salligori. Sa salligori noon kaari woni kefeero. O julde aya ndar qur'an no yewta fi julde, yewta fi daragol, ugginagol, ɓantagol, jange qur'an, waɗe du'aji ɗum ɗo yankinane Allah. Mais est ce que ko ɗum wonde julde? Kono wonde julde yahu daroɗa yiya façon no julɓe ɗon julde. Qur'ana detta e wawli fi hajju fop yahu makka yiya ko qur'ana wawli kon sa yiyay ton ko 20% luttu ko fof mi anda ko ɗum dina. Kono noon miɗo tanƴini sukaɓe wonɓe wonande nini e ɗumaji ɗin no jangude inchallah ɓe wattata en nde majjere nde wonde ɓe wattata en nde majjere nde wonde. O dites-nous aussi ton papa a fait sortir combien de députés comme il est Karamoko aussi ne prend pas mal c'est juste une question. Anani ɗo miɗo wi'a ben amma ben goɗɗo min ko fo mi woni sa yi'i ben an no itta e ɗum ko an yi'i ɗo sai an a faami ko komi yewti ɗo wondema baben an tawa kay mum ko an yi'i ɗum ko an faamiri no min ko onon karamokoɓe fuɓe gal Sénégal tentini ɓe wela hundukoɓe ene mbete ɓe amen koɓe siɓe ɓanni deftere ɓe finima ma ɓe ƴawi e gangunal ɓe waɗi hutuba ɓe julni ma ɓe feƴƴi ɓe julni ɓe ala e muhadaraji ɓiɓe ala qila wa qala ɓe ala e jabagol lande ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi waramo ko kaari en harmini ɗum ɗo no dagini enen mbaɓe amen ala e ɓe ala e ɗum fof ko ɓe ƴettuɓe ɗum kaafa doleke no wakti no yimɓe on yiɗo vidéo min harminanama nasi kono yiɗo vidéo goɗɗo e maɓɓe kamɓe sukaɓe men salafiyankoɓe mo arde o famina wasi ɓen ɗo wona kamɓe mojobere wotere nde wona kamɓe e ɗum kadi ko telen somaliri ndin tu
himo mocci ndiyam bidonji e pooreje, rewɓe no naada ha heewi, goɗɗo e maɓɓe no jogii no janga, hiɓe hibba ɓe ndiyam ale ale ale. Ɗum ko ɗum mi faala anniversaire kala suɓiiɗo ɗum, kala suɓiiɗo weltorgol nyalaande peera mum tawata pellet wona keferaako waɗi ma weltorgol. iɗon andi paykun no kun janɗirta non. Ko ɓen no woni karamokoji ɗin, ko ɓen wi'a ko kukuji ɗin ka gandal oti ayayay ene ɗon nandelan SFH Diallo pourtant ti dénonce nous, ko ɓen woni wi'a ko karamoko ɓen non a famali est ce que min ɓe ganɗo ko ɗa andiri ɓe ɗum ayi ɓe ande mo hadara ko majlis ko ɓe waɗi banagoro fo jamais ɓe waɗegol mo hadara ko jannoɓe kamɓe ko jannugo. Ko ɗulle woni rol karamokojo diina kan jiiɓade wo ko ɓe faamuɓe o aya tawata non ɓe famalimo no duwira non udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati l hasana. Aya on no henti wajadilum billati hiya ahsan. Hiɓe hacciti o aya mo be no lagi hunduko mum no ƴetti microji no yalta waɗa jinduruji kariyen nde feddeɗa ko ɗum ɗo e ɗum ɗo tawata jaka mo be no femba fedde. Ahmad Tijjani o meeɗa wiide hoore makko Tijjani yanke ko yimɓe anyuɓe ko jokki kon wimo Tijjaniyi fof naate ɗum wahabiya o meeɗa wiide hoore makko wahabi. Yimɓe ɓe anyuɓe ɓe naate ɗum ha kamɓe tigi jomɓe gondini ana wahabi koni mo be ko gaño mo woni wadde étiquette mum yara non ha jaɓa. Imam Malik meeɗa accude goɗɗo wi ɗum ɗo ko mazhabu maliki wallahi billahi taliba makko ɓen sinji ɓe fof goto meeɗa accude mojo bum wi'a ɗum ɗo ko ɗum ɗo hey ɓe susata ɗum ɓe susata ɗin haray ko ɗum onon sukaɓe taweteɓe ɗi mo hadaraji landeɓe lande solide puuseɓe e luggingol miijo puuseɓe karamakoɓe men yoɓe yaltu kaari wi'i yoɓe naadu en Allah wi'i hunde kaari ko Allah wi'i ɗo se wawai wawude gollitirgol ɗum e o zamanu ɗo ko ni e ni comportorte ko ni e ni yarete suuta ɗum yaltina miijoji yaltina gande yaltina nyenje. Hande wala taqrabu zina woni nyaka pay kamɓe on ɓe duwa lugginde fondo moƴa ɓe luggina miijo moƴa ɓe yaltinana en miijoji ɓenduɗi e windandeji kelluɗi ko nafitore ko woni tun o yi docteur wuri no ɓe wuriri ni ka on andiraɓe windugol deftere ka o yiɓe ko muhadaraji tun ɓe waɗata ka o yi sukaɓe créyi hay application photo maɓɓe ka yo Allah junnu balɗe maɓɓe si ɓe ara feƴƴingol ɗo ayay ni wona talibajo maɓɓe no immo winda deftere o nonde docteur wuri tawata koye makuji maɓɓe o ƴetti o winda deftere nden no zamanuji yarata non majjira jama o wiya docteur kaari winduno deftere koni o defte buska dina koni ardi koni de ardi de landeɓe kamɓe wi'e nde sahihul Bukhari ene ko imam Bukhari ko kanko femmi nden sahih kanko wi nden sellunde no nde woniri ni ene ko imam Bukhari ko non ko kanko warinde non réponse mum ala awa haray ko yen wattan yila nini haray jinduruji ɗin no ɗuuɗi duuɓi ɗin towi renkoreji no woodi tata o tigi ko makuji tun o waɗata tata fewndo o wawuno wona fewndo ɗo ara ko ɗaɓɓuru gandal ya ha inna yo fondu fo ayeji ɗum ɗon gasa tawata hande kadi ko jindo waɗa muhadaraji joni noon ɗin konguɗi Allah heɓoy to suutoɓe ɗum winda deftere waɗa photo docteur wuri wiya ndeɗo ko docteur wuri walli finde fi mazhabu maliki ma ɗum ɗo ko docteur wuri walli fi hunde kaari ɓe waɗay ɗum duuɓi go aroya en sodato awa haray ko ni piiji buy ardi ka dina piiji buy ko ni defte windira tawata cernojo on tigina kanko wi wallahi billah wona ɓe feniran taw ndeɗo wo nelaɗo nelaɗo accali ndemoɓe eɓe moƴƴin ɗen penale wallahi
hey Imam Ali le no wodi kaɓe maksel ɓenni min ko nelaɗo hay falgitaynolan no windirteno. ɓe marno ko ɓuri capanɗe windoɓe. kono ɓe joɗorta ha ɓe fato o message ɗo o ronke winde ko min jeyi koye ɗon koye buyno ɗon koye ɗon fo dandi ko min jeyi on jiteno o oy. C'est pourquoi moi j'aime ça, vraiment, il se base pas trop sur les hadiths, il presse le Saint-Coran, c'est vraiment clair. Oui, oui. Ko idol jomen on non, menen ila Angola men heɗotoɓe. Ko woni tunde yaltande maɓɓe ɗo, minen meɗe yiɗum ko faljere. Sabuna jabo buye on ɓe addanali men Allah wi nelaɗo maki tawata no selli. E menen men alale gandal kono si piji go wolama menen men jonna e miijo. Et ça soit clair pour vous. Harmingol ko harma. Wigol ɗum ɗo ko juuɗe ɓeɗo ƴetta. Micro ɗo ko moƴƴini konko ko yimɓe rewoɓe leɗɗe ma hara ɓe ala hay diina les chinois. O téléphone ɗo ko koore en ɓe ala diina salligota ko juulata ala diina kamɓe moƴƴini ɗum ko golle maɓɓe ni jooɗi ɗo miɗo nafitorde ɗum no gade wiya man tasabbaha bi qawmin. Hare o man tasabbaha bi qawmin ko fiyowiti e diina kon ɗon ɓe karamo ko ɓe acceɗango yimɓe ɓe wona ko yowiti e gurdam. ɗo wawi min wiide nelaɗo ƴettano systéme oɗo waddi ɗin hadisji systéme ɓornateri jif ɓe nelaɗo meeɗa wadde ɗum negoye ceernoɓe Alassane Sow salminama depuis États-Unis a hiwrama to mawɗo negoye nelaɗo ñembi ɓornateri jif ɗon jogi ɗin hadisji ɓay non on lo'inay sellino heɗe ɗo nani hadisaji buyɗi hollen ɗo miɗo partage ɗo heɗita ɗe inemo ɗo تحت أقدام الأمهات هذا لا أصل له ولا وحديث hadis saabiji aljanna ɗen ka ley koyɗe neniraɓe la asla lahu cela veut dire fi din ɗum ala daƴƴere ala ɗaɗol fuska dina men minen le meɗen holino ɗum dey wallahi meɗen holino والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا هذا واهم ضعيف. hadis kadi mo nelaɗo ma kanno heferaɓe makka ɓen so wallini nangen ka nyama ɗo walli non lewru ndun ka nano ɗo mi accitata o mission ɗo mi yottinaymo ko ɗolo kaji hanno tawi noon wuppotako hawkeɗe. جدا. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدة هذا أيضا ضعيف. subhanallah ɗo handi kon ɗo woli ɗo ko gonɗinɗen alqur'ana noon wawlali fi ɗum ɗon ko gonga makko alqur'ana wawlali fi ɗum alqur'ana wawla fi mum de kono noon sifotoɓe sifike wonugol nelaɗo ka fammere mari jawowal arno sacci gaboru legetereru ar jooɗi ɗon joori o karamo kojo maɓɓe ɗe balɗe o feƴƴini wo hadis on kona gongaji oɗo wayni ko ɗum sikki de ko wayni o wiyete wallahi ko ɗum o wi ɗo wo on hadis ɗon kadi sella Allah non no yewti qissa on fi ka fammere ka nelaɗo e Seydina Abubakar sunno ka fammere kono noon en yewtaka ɗon fi ɗum ɗo e ɗum ɗo de kono o ceernojo ko nanɗen konno qisse o wi wondema hadis on o sella awa kon no selli noon hande kadi taari musu hoore. ثنية الوداع يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء إلى من مهاجرا من مكة إلى المدينة طلع الولائد يستقبلونه بالدفوف ويغنوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. haray ɗo kadi ko fi o tala albadru alayna menen meɗe windanano ɗum ka paykuyaga tala albadru alayna min saniyati alwadai wajaba shukru alayna mada lillahi dai ayyuhal mabusu fina جئت بالأمر المتابع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي صل يا ربي عليه ما دعا لله داعي woɗum ɗo sella hakkunde Allah ko ɗum o woni karamo koye oɗo kadi ko holoraɗo e wurɓe ngu zamando fi hadis nelaɗo wo jaɓɓoraka on tala albadru alayna sella fes تلا البدر علينا واختفت منك البدور
مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور صل يا ربي عليه ما دعا لله. ene min hunjinano ɗum ko min payi koy o ceernojo ɗo yaltiwi men ɗo wo ɗum sella enela. طلع البدر علينا باسما داوي الجبين أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين زخرفت جنات عدن وإدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام آمنين صل يا ربي عليه مدى لله. minen min hunjina ɗum meɗe yara duuɓi 10 poygo heɗi ke o saykojo maɓɓe ɗo wo tabitayne la waɗano fes. cela veut dire awa ko gimbe woy koye tun tappano tabaloy ko ayli no hay film jiɗi no wadde ɗum. يعني انا يعني اللي يقول هذا الكلام على الاقل مش دارس جغرافيا، اللي يقول هذا الكلام ده بيقول ليه ko fof ko hurafi ko taali e tindi. Eɗo non o koko maki ɗo min non hulɓini de o wi ko maki ɗo hadis no ari nelaɗo on maki kala mo julde mum haɗali ɗum e ko boni e ko anyini haray julde alanama wo on hadis ko anyaɗo non o sella. ɗo non ayinne o yeddi aya qur'ana de Allah wi'i inna salata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar. koyne non andi ko julde hon ɗum woni julde Allah non wo julde nde o farli nden e hoore men nde haɗay ko anyini nde haɗay pankare nde haɗay ko boni. ele ɓe wi nelaɗo maki kala mo julde mum haɗali ɗum e pankare haɗali mum ɗum ko boni haray wala julde. o ceernojo ɗo wo on hadisi ɗon o sella andi piiji ɗi wela fi. وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هذا حديث ضعيف. wo kadi o hadis ko wosi nelaɗo maki si yi'i julɗo ino tinno tun yahugol ka julirde imo gunda tun haaju makko waɓutu yonɗo wo kaari no salligo mo hawji mo yaha ka julirde nelaɗo maki en seeditano mo gonɗinal e limanu. wo on hadisi ɗon kadi ko lowɗo wo on hadisi ɗon ko lowɗo ɗum hale minen miɗen gonɗini ɗum. فأحسن تأديب هذا أيضا حديث لا أصل له حديث من حج ولم on hadis kadi wo la ilaha illallah. min mi anda ko hadis on mo selli nani nelaɗo maki min Allah ne ilan o moƴƴini fi nedi ande wo hadis on la asla lahu wona gongajo fes. فقد جفاني هذا باطل. wo kadi hadis yaltuɗo kala hajjuɗo makka o juraki lan kad jafani ko ɗum ɗo mi ronki famude kad jafani mi anda hara si o tigi wikkike lamba ko on ɗum fanda e on maku ɗon won hadisi ɗon kadi ko batil. لأن جفوة النبي كفر. ko kanko wiyete jafwa ko kufru no. جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولم يقل أحد من المسلمين قط أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أجل القربات أنها داخلة في مناسك الحج، بل الإنسان إذا ذهب فحج ولم يذهب. ɗum ko gonga makko juuragol qabru nelaɗon tawaka e manasikil hajj
kono no ene cernojo o bugagol kaaje ɗum no tawa e manasikul hajj bugagol kaaje on joni si juuragol nelaɗo wona manasikul hajj ene non o bugagol kaaje o nonde quoi ɗum kadi ɗon duwa min laɓɓinani ɗum waɗi welum على يعني صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست في شيء ما يسكن الحج. إزاي بقى يقال من حج ولم يزرني فقد جفاني وجفوته يعني من كبائر الذنوب إن لم تكن كفرا والعياذ بالله. فبرضو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها هذا منكر أيضا. اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع لزكاة الفطر هذا ضعيف. ɗo noon o yewtiɗo no hulɓinigoy o hadis ɗo eɗen nana mo le few kala koɓe hakkude mon Allah jakka on laaɓa reedu ko wiɗo o hadis wiyeteɗo suumaye korka goɗɗo ko wenga ɗum wanniyoytali zakatul fitri korka kan hewtoyta ko duwato batil daif sella hadis o ɗum ɗo noon goy gasa non nande gonga par ce que sen jangi ko Allah wi yo hoore kon yiyata ɗum ton Allah wi itte zakatul fitri kawno ndo woni e mum fo hano selli no dagi no lo'i no wengi ɗi duuɓi wulure temen onon o ronku moɓidirde ko selli kon tun ko yaadi alqur'ana ko wiyo julɓe ɓe jokken ɗum ɗo onon o ronki ɗum ha joni ko qila wa qala on aɗa vraiment mi anda gonno men gueɗoto أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم هذا موضوع كذب. sahabaɓe am ɓen no wawi wakkode ɗen kala moye maɓɓe ñentinɗon aray ko min ñentinɗo woko fenade non sella. على النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا برضو إيه برضو يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي لأنه ليس هناك حلال بغيض. ɗum ɗo miijitoto kon waɗi fi toɓɓe ɗe yiɗuɗon ɗen ɗe jaɓuɗon ɗen on jonne miijo e majje koye kon yiɗa kon on jonnata miijo fi on waɗan ton ɗum ceernoɓe ko gonga makko ko ɓura añede ko dagi kon fof ko Allah ko divorce cergal o wi on hadis ko lowɗo non ko fenandejo o wi sabuna ala ko dagi tawata Allah no añi ko nu Allah cippinanta simore fof o wiyande divorce o fembande hay fi cergal o detaya honno seedirte tawata o detayali honno jombirte o detaya honno seedirte o detaya honno seedirte o detayali honno jombirte goɗɗo winda hadis wiya tigi tigi vraiment aray hadis on ko no wengi ano woɓɓe mo ngara inna men no ko ɗum ɗo woni tigi tigi oɗole nini ɗo rekonisi e balɗe ɗo wattina ko gandal hadis kadi o mantira. بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما حرمه الله وأبغضه. فإذا أباح بغيض إلى الله هذا برضو إيه برضو يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما حرمه الله وأبغضه. cernojo ɗa suusi wowlude ɗum hakkude ma e Allah on nani ko cernojo wowli onon karamakoɓe amen on nani ko cernojo wowli wo ko harmi konko konko Allah harmini o ŋiñi ko dagi konko konko Allah deggini o wela hakkude mon Allah ko noon le woniri acce koko oɗo wowli konko non woniri o wi ko harmi konko konko Allah harmini o ŋiñi o añi ko dagi konko konko Allah dagini o wela yarli ɗum ko non woniri. فإذا أباح الله عز وجل شيئا لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى بل لابد أن يكون مما يرضاه لعباده. يا الله هرمني هونde wata wonde ko añi andugo ko wela wonande jiyaɓe makko. وحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. هو الحديث ذا باطل. هو andi hadis jumaɓe jurnayi miijo wo nelaɗo maki jombe wata on divorce sabuna divorce on dimbay arsi Allah on cerno jon haza hadis batil fenande non ko mere si
sabu ɗi hadisaji ɗo mawɓe men ɓe tawetake ka divorce waɗata ɓe dogay hakkunde mo ngal woɓɓe men no meƴƴini ga tarikaji ka men ga wosi joɗama e ley leggal divorce waɗama wongal leggal ngal yoray Allah yewta goɗɗum o harmina o dagina goɗɗum wi'e enen en joɗoto ley leggal sen waɗi ngal divorce leggal ngal yora on yiyay mawɗo men no tawe ka ɗum waɗata ko sabu ɗi hadisaji ɗum rien que ça wonon o hadisi ɗo ko fenaɓe oɗo noon ko gandu hadise وضع الحديد ده فاكر العرش ده كرسي kadi noon ko kamɓe on e wahabiyankojo salafiyankejo ده في كل ثانية تحدث حالة طلاق في جنبات العالم كل ثانية يعني كل واحد يقول لمراته أنت طالق العرش يهتز ده هو العرش ده ايه ɗo aluginemijo ne ñande o ñande ka adna ko fanɗi wo sappo noga e divorce ɗum ɗon fo dimba e arshi Allah on ɗum ɗo ayɓe luginamijo mo فبرضه يعني أنا عايز أقول دي نماذج من الأحاديث التي وردت إلي وكثيرا ما نسمعها على أعواد المنابر ونسمعها من الخطباء وبكل أسف ɗum ɗo noon o hadis ko dolle naray mi acciti on haray waɗe commande dobbowal ngal mi anda ko jelo wollan sifude ni 628 01 35 04 waɗe commande dobbo kon waɗe commande Dieu ne l'a pas détaillé honto ɗum détail honto yewta ko ni jombirte waɗugol goro woɓɓe ari joni wo tamaro waɗe ɗum ɗo kono Allah wi jonne rewɓe tengeli maɓɓe yo jeyɓe ɓen okkitirɓe ko fowno si tawi ko ɗum ɗon hawa ko ɗum woni dewgal walli yo okkitir yo jombu ɗon yo jonnu tenge ɗen point bar yo seedeɓe waɗe lanni qur'ana no yewti fi ɗum ɗo ko non to woni mariage koko woni wadde ɗo fof gidigiɗire gurugurure ɗum ɗo fof tawaka awa en naati e mbawaka awa ɗum ɗon no fandi wali on okkitirowo go'o okkitirowo tenge ɗen e seede ɓen ɗiɗo e okketeɗo e okketeɗo e okkaɗo ɓeɗo okketeɗo e okkaɗo ko ɓeɗo woni awa si ɗum ɗo waɗi ara dewgal tim yehi no janga fi divorce yiya programme ji ɗin ɗon ca taway kono ɗum ɗo fof iji no moƴƴina maw men ɓen hande ɓe jaɓata seeɗa hange ɓen guma ndaare ko ɗum wadde ha yimɓe warindira par ce que ɓe saloto woni intervende ɓe saloto wiide awa son fottata seede maw men ɓe woltango ko son fottata seede buy'e maɓɓe tawetake haray waɗe commande on waɗe commande dobbo kon ka 628 01 35 04 628 01 35 04 215 personnes kadi mi heɓi nawnare ko wiyete sinusite wo haray kala anduɓe ɗum ko nyawdorte fina tawaji e ɗuma mi lansonji ɗum ɗo noon ka prison mi heɓi ɗum miɗo tanƴini ko ila oya ɗuma on fetti depo carburant on fettuno giccurki wi ukkingi amen ɗon ko ila ɗon o tigi fuɗɗi ilude susata ndiyam ɓuɓuɗam susata hendu ɓuɓundu susata urngol parfum cabune uruɗe ɗum ɗo memaylan tum mi ilay ha mi jiɓoɗa hora simi ƴetti lekki kalmo simi acciti fuɗɗito haray noon ɓe hollila waɗaji bus mi yawno hande mi waɗi visite on ko kamɓe yettilan ɗum haray sino wodi mon anduɓe ɗum onirɓe Amérique e Europe lekkele kelɗuɗe ko nyawdorte fi o sinusite haray yandi wallite Muhammad Bayillo Diallo yo Allah dandu en nyawgol waalo no wodi non nawnuɓe waali dey jarabuyeji mawɗi yo Allah ndikkin nawnuɓe ɓen yo Allah ndikkin nawnuɓe ɓen sabuna sabuna vraiment no satti ko non mo no sellira wato wi ala marsude dey je vais un débat avec toi si tu le permets SFH Diallo haray ko honto non falla on débat acci jetta ndara si ƴettay réseau non SFF Diallo so tawi ɗon invité ka TikTok haray ko saɗima SFF Diallo
wallahi e oignon Boubacar Djiba Diallo ƴette numéro noddollam fi Allah tindinon mi honno gerdete laay e oignon Boubacar Djiba Diallo acce mi windana on numéro angon ɗo noddo mi yandi o tigi waɗa traitement ji ɗin ka lawɗi ɗo ok mi naɓani on numéro on ɗon sur TikTok joni a addanaylan an kadi ƴettu numéro ɗo addanalan capture compte ma on jonna en saayi jonna en saayi mo duwaɗen wadde ara ɓe kadi mi sodu masque nami sewdo e masque on par ce que piiji ɗi welaafi nayo mi salli ko ay ko wulla mi salli gore ko subhanallah mi yilira wakko feeti joni a contactaylan ɗon adda kadi débat honɗum faalaɗa hen débat fo anda ko toɓɓe tel tel hara wona e yawɗon e or sujet hay hunde hara koye waɗu débat nafo débat logique ay ko Modi Boubacar tanƴi ƴetti numéro e keɓali ɓen ɓe salminama il dit sur TikTok ni ko ɗum mi naɓanimo numéro an on ɗon fi o ƴettu o windanammi ko WhatsApp layi e cour des Irof non fo on yettolan kon no ƴettirte ƴette numéro o TikTok an on ko giɗo fulɓe 224 ko windori ka pasan ɗo ni sa windi to yel abonoɗa ko noon taw wowlay taw toɓɓe ɗumen yewtade on tuma min waɗa publicité on par ce que min miɗo yiɗi ɗum miɗo faala débat ji moƴƴa noon kono noon koyon soodu ndobbo ko ndey ndobbo amen kon koyon soodu inchallahu min annonce ay fi débat o yo Allah hokku en karmokoɓe gongaɓe yaltinay ɓen e piiji buyɗi wonɗi e mum tawata wallahi na dina mi fenanta on tawata no sali buy men wuura mo be men no woni ni fermi tawata wuurde ti disponible kan ni ɓaynama fenu hari mi faala no yahude fulawa on hande kono mi jonnama pikke ɗo de mi ɗo yettude 3 jours ko ɗum walla yiltude jango miɗo ɗo faɗɗi jango miɗo ɗo hara ida wawi darde leer si tawi na jemma hara wona jemma min mi hettoto jemma on kadi ko début jemma o minen ga réseau moƴa ka 18 heures yoni réseau wifi ɗum fayi ha 22 jet hara jemma on kadi wata marsude amma ila 16 heures jiɗin ni 16 heures on andi ɗon ara ɓe Europe ɓen fayda buy cippike golle ara ɗum no moƴƴi c'est moi personnellement qui veille ok SF joni andinaylan kon no waɗɗa TikTok ma o joni ila jango siɗa hetti tawi mi nawnali hande cippikirje ɗo feɗɗinayde ɓandu tawi nawde waɗde jango je vais te laisser un message sur ton compte TikTok merci joni mi acciti on fistini zitton kadi no gollirte o ara miɗo habbi yandi on jarama Allah ɓeydu jam min yawagol en teddini karamo goɓɓe kono ɓe rattu piiji ɗin sabuna nouvelle génération ari mijitotoɓe jarama